Okay, tumaze kureba urubyaro rwa Shemu, tugiye kureba ivuka rya Aburahamu. Uko Aburahamu yagize ute yavutse. Tera yamaze imyaka 70 avutse, abyara Aburahamu na Nahori na Harani. Uri nirwo rubyaro rwa Tera. Ni abana bangahe? Batatu: Aburahamu, Nahori na Harani. Tera yabyaye Aburahamu na Nahori na Harani. Harani yabyaye Loti. Harani apfira aho Tera se ari mu gihugu yavukiyemo ahitwa Uri y'Abakarudaya. Uri y'Abakarudaya niho Harani yapfiriye. Ise Tera agihari. Aburahamu na Nahori bararongora. Umugore wa Aburahamu yitwaga Sarayi, ari we Sara. Umugore wa Nahori yitwaga Miruka. Umukobwa wa Harani niwe se wa Miruka na Isika. Sarayi yari ingumba, ntiyari afite umwana. Tera ajyana Aburahamu umwana we na Loti mwene Harani, umwuzukuru we Sara umukazana we na Sara umukazana we, umugore wa Aburahamu umuhungu we. Okay, Tera yafashe Aburahamu arabajyana n'umwana we na Loti mwene Harani n'umwuzukuru we na Sara umukazana we, umugore wa Aburahamu, umuhungu we, umuhungu wande wa Tera ari we Aburahamu. Bava muri Uri y'Abakarudaya barajyana bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Bagera i Harani barahatura. Iminsi Tera yaramye ni imyaka 205. Tera arapfa. Apfira he mu icyo gihugu cy'i Harani. Bari bafite urugendo rwo kugera he i Kanani. Tera abapfuye ageze i Harani. Okay, bapfuye bataragera i Kanani. Ndaje turebe noneho Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Tuzareba ese Aburahamu yageze i Kanani ko se yapfuye atageze. Mukoreshe subscribe. Ni Pasiteri Kazungu kandi ndabakunda cyane. Uwiteka yanyohereje.